will say, I believe in God. Poviete, ja verím v Boha. But the thing is, what kind of a God do you believe in? Ale otázka spočíva v tom, v akého Boha veríš. Do you believe God is an old man in heaven? Veríš, že Boh je nejaký starý muž tam v nebi? Do you believe he's an image in a church? Veríš, že on je taký, ako je zobrazovaný v kostoloch? Or do you know God as all power and all authority? Alebo poznáš Boha ako všemohúceho, ktorý má každú moc? My God, Môj Boh, the God of the Bible, Boh Biblie, created the heaven and the earth, stvoril nebesá i zem. created everything out of nothing. Stvoril všetko z ničoho. God says Boh vraví, he created the world out of nothing. Že stvoril svet z ničoho. God has all power. On má všetku moc. God works miracles. On tvorí zázraky. Only God Iba Boh has the power and the authority. má moc a autoritu. Jesus knew that. A Ježiš to vedel. And he's talking to men who do not really believe. A on toto hovoril ľuďom, ktorí v skutku neverili. You know, I had almost a year in prison here. Strávil som takmer rok vo väzení v Československu. They would have kept me a lot longer. Chceli ma tam udržať oveľa dlhšie. It's all right, it wasn't in Slovakia. Neudialo sa to tu na Slovensku. It was in what is now the Czech Republic. Bolo to v Čechách. I was put first in Bory prison in Pilsen. Ako som vám hovoril, najprv som bol v Boroch pri Plzni. If you know the town, I was taken to the town of Takov for the trial. A keď poznáte tú oblasť, tak potom ma previezli do Tachova, kde prebiehal súd. And after they found me guilty, tam ma prehlasili za vinného. they sent me to Pankratz prison in Prague. A poslali do výkonu trestu na Pankratz do Prahy. So I know and I understand. Viem, rozumiem. But I also know the power of God. Ale takisto poznám Božiu moc. Somebody said yesterday, they asked me a question. Sa ma včera spýtal. And they said, has anybody in the government apologized for putting you in prison? Ospravedlnil sa vám už niekto z vládnych kruhov za to, že vás väznili? Nobody's apologized. Nikto sa Look, neospravedlnil. shall I tell you the truth? Ale viete čo, poviem vám pravdu. Are you listening to me? Počúvate ma? Do you know that year in prison Viete o tom, že ten rok vo väzení was the best year of my life? bol najlepším rokom môjho života? No, it's difficult for you to understand. Asi je to pre vás ťažké pochopiť. But I learned more about God in the prison Ale vo väzení som sa naučil o Bohu viac, than I ever learned in England. ako som sa kedy naučil v Anglicku. I saw the power of God in that prison. Tam som v tom väzení videl Božiu moc. I saw the power of God in such a tremendous way. It changed my whole life. Videl som prejav Božej moci takým úžasným spôsobom, že to zmenilo celý môj život. So I know the power of God. Takže poznám Božiu moc. And so I love to speak in prisons. A miloval som to hovoriť a milujem hovoriť vo väzeniach. And some years ago, I was in the far side of Siberia. Pred niekoľkými rokmi som bol na ďalekom Sibíri. Because, yes, I did go to Russia. Pretože chodievam do Ruska. And I was invited to speak not to a lovely audience like you. A bol som pozvaný, aby som hovoril k ľuďom, ale nie k takému milému obecenstvu, ako ste vy. And I don't just mean you lovely people here, I mean all you people watching on the television. A nemyslím iba na to, že tu sú milí ľudia v Bratislave, myslím na všetkých tých, ktorí nás sledujú cez televíziu. Hello, are you still watching? Takže pozdravujem vás. So, I was invited to speak in the prison. Takže pozvali ma, aby som kázal vo väzení. We were given 1 hour. Dali mi k dispozícii hodinu. And we were locked in the prison. Keď sme vošli do väzenia, zamkli za nami brány. I had a music group. Mal som so sebou hudobníkov. They were going to sing for 30 minutes.
mali spievať asi tak 30 minút. I would talk for 30 minutes Ja som mal kázať 30 and then minút out. a potom povedali, pôjdete preč. Well, I was hoping to get out. A ja som dúfal, že sa dostanem z toho väzenia. But the commanding officer in that Siberian prison was talking to me. Ale dôstojník, ktorý vykonával službu v tomto väzení, sa so mnou rozprával And he said, Hathaway, a povedal, Hathaway, why are you here? prečo si tu prišiel? There is no God. Boha niet. I'm a communist. Som komunista, I'm an atheist. ateista, I don't believe in God. ja neverím v Boha. And he said, these men, A povedal, títo muži, you've got 1,400 men in front of you. pred sebou budeš mať, alebo máš 1400 mužov. We were in a football field in the middle of the prison. Boli sme na futbalovom štadióne, ktorý bol tam uprostred väznice. And all the time the group was singing, A pokiaľ hudobníci, speváci spievali, this commanding officer, tento veliaci dôstojník there is no God. tvrdil a prehlasoval mi, Come. Boha niet. Communism proves that God is dead. A hovoril, veď komunizmus potvrdil, dokázal, že Boh je mŕtvy. Why are you here? Prečo ste tu? Your God cannot change these men. Váš Boh nedokáže zmeniť týchto mužov. He said, I'm the only one who can change them. Hovorí, ja som jediný, kto ich dokáže He zmeniť. said, I beat them. Ja ich bijem, He pulled out a pistol. vytiahol pištol, He said, I shoot them. hovoril, strieľam po nich, Is your God going to do that? urobí to aj váš Boh. He said, do you know what kind of men you have here? Uvedomujete si, že akých mužov máte tu pred sebou? I said, no. Povedal som nie. He said, you have got 200 mass murderers here. Hovoril, tu v tomto väzení sa nachádza 200 viacnásobných vrahov. He wasn't talking about the people here today. On nehovoril o ľuďoch takých, ako ste vy tu. He said, in front of you, you have 200 mass murderers. Takže je tu 200 masových vrahov, You have 400 serious sex offenders. je tu 400 sexuálnych násilníkov And then you have another 800 criminals. a potom 800 ďalších kriminálnikov. And they're all multiple offenders. A všetci sú viacnásobní, vykonali viacnásobne trestné činy. How can your God change these men? Ako Boh môže zmeniť týchto mužov? The music stopped, Hudba doznela and I had to speak. a mal som kázať. What could I say? Čo môžem povedať? Look, I'm asking you, what on earth could I say? A bol som žiadaný, aby som hovoril. I prayed the longest prayer of my life. Modlil som sa tam najdlhšiu modlitbu svojho života. I said, oh God, Hovoril som, Bože, help! pomôž. And then I began to speak. A potom som začal hovoriť. I said, men, Hovoril som, muži, I know exactly what it's like in this prison. ja rozumiem tomu, aké je to byť vo väzení. I said, I had 1 year in a communist prison. Povedal som im, ja som taktiež sedel v komunistickom väzení. I said, I know how little food they give you. A hovoril som, ja viem, ako málo stravy dostávate. I know how they treat you. Viem, ako s vami zaobchádzajú. But I said, I know something you don't know. Ale povedal som im taktiež, ale viem aj o niečom, čo vy neviete. I said, I know how to get out of a prison. Povedal som im, ja viem, ako sa dá dostať z väzenia. All the men came forward. Všetci tí muži prišli bližšie. The officer now was holding tight onto my arm. A ten dôstojník ma radšej držal za rameno. I said, look to the prisoners. I said, prisoners. A povedal som im, väzni. I said, if I was to, with my friends, overcome the guards and open the gates of the prison, Keď ja som bol pri Bohu, ktorý dokázal otvoriť väzenie, if I let you out, keby som vám dovolil odísť, all the men were coming closer and closer. tí muži prichádzali bližšie a bližšie k miestu, kde som bol,
I said, but what would happen? Ale spýtal som ich, čo by sa stalo, keby ste boli prepustení z I said, väzenia. statistic Povedal som im štatistiky, said that within 3 months, potvrdzujú, že v priebehu 3 mesiacov 80% of you would be back inside. 80% z vás budete opäť vo väzení. I said, look, because of what you've done, A hovorím, je to preto, čo ste urobili. your wife has left you. Manželky vás opustili. If you escape from the prison, A keby ste aj unikli z väzenia, you have no home, ste bez nádeje, you have no money, nemáte peniaze, you have no food, nemáte čo jesť, you have no clothes. nemáte si čo obliecť. But the worst thing is this. Ale najhoršia vec je tá, Those evil spirits that made you do these evil things, že tí zlí duchovia, ktorí spôsobili to jedno, že ste narobili tieto zlé veci, you still have them. vy ich stále máte. And you will go out of the prison with these evil spirits. A vyjdete z tohoto väzenia s tými zlými duchmi, ktorí sú vo vás. And you will kill, you will steal, A znovu budete vraždiť, budete kradnúť. and within 3 months, A v priebehu 3 mesiacov 80% of you will be back inside. 80% z vás bude naspäť vo väzení. But then I said, A potom som povedal, the best news ale tá najlepšia správa is that God saw you men. je tá, že Boh vás vidí, muži. And he sent his son into the world A on poslal svojho syna na tento svet, do tohto sveta, to break the curse, aby zlomil to to set you zlorečenstvo, free, aby vás to vyslobodil, break the curse of the sin. aby zlomil to zlorečenstvo hriecha. God is a God of love, Boh je Bohom lásky. a God of forgiveness, Boh je Bohom a God odpustenia. of mercy. Bohom milosrdenstva. God can forgive every one of you men, Boh dokáže odpustiť každému z vás, muži. break the curse of sin, Dokáže zlomiť zlorečenstvo Set you hriecha free. a vyslobodiť vás. and change your life. A zmeniť váš život. I began to pray for the men. Začal som sa modliť za týchto mužov. Every one of those 1,400 men knelt on the ground. Všetkých tých 1400 mužov kľačalo tam na zemi. Even the officers of the prison were on the ground. Dokonca aj ten veliaci dôstojník kľačal na kolenách. I prayed Modlil som that sa God would work a miracle. o to, aby Boh urobil zázrak. Then my time was gone, I had to leave. Potom prišiel čas, aby sme odišli, tak som odišiel. It was a year before I came back. A vrátil som sa naspäť o rok. And when I went into the prison, A keď som išiel do väznice, the commanding officer, he said, why did you wait a year to come back? a veliaci dôstojník sa ma pýta, že a prečo ste prišli? He said, Späť. after you left, all the men changed. Ako ste odišli, všetci tí muži sa zmenili. I spoke to the men. Hovoril som k mužom. Why did you wait a year to come back? Prečo ste čakali? After you left, all the officers changed. A oni hovorili, keď ste odišli, tak tí pracovníci väznice sa zmenili. God had changed the whole prison. Boh zmenil celé to väzenie. They were reading the Bible. Čítali Bibliu, They were praying. modlievali sa And from the 1,400 men, a spomedzi týchto 1400 mužov I now know viem teraz, that from those criminals and those murderers, že z tých kriminálnikov, vrahov, 140 of them 140 z nich have become pastors sa stali pastormi, and evangelists evangelistami and missionaries. a misionármi. And I come back to the question that Jesus asked. A tak sa vraciam k otázke, ktorú sa spýtal Ježiš. He says, which is the easiest? A pýtal sa, čo je ľahšie? To say to the dying man, your Povedať sin is forgiven, zomierajúcemu mužovi, človekovi, že tvoje hrieky sú odpustené? or say, dying man, get up and walk. Alebo povedať tomu zomierajúcemu, vstaň a choď.
Why was Jesus saying that? Prečo sa to Ježiš pýtal? He needed to demonstrate who he was. On potreboval prejaviť to, kto on je. He had to demonstrate his power. Potreboval prejaviť svoju moc. And he did it. He healed the man. A urobil to tak, že uzdravil And tohoto he muža. forgave his sin. A zároveň aj odpustil jeho hriechy. And if you look at your Bible, A keď sa pozriete do svojej Biblie, the whole of the New Testament celá nová zmluva is simply an evidence of who Jesus is. je jednoducho dôkazom toho, kto Ježiš je. The four Gospels, 4 evanjelia the story of the life of Jesus. sú príbehom Ježišovho života. He only preached for 3 years. Kázal iba 3 roky. He was a boy for 12 years. Bol chlapcom po dobu 12 rokov. He worked as a carpenter for 18 years. Ako tesár pracoval 18 rokov He only preached for 3 years. a kázal iba 3 roky. Yet in those 3 years, A počas týchto 3 rokov he was able to prove the love and the power of God. dokazoval Božiu lásku a Božiu moc. And he began a revolution A začal premenu, that revolúciu, 2,000 years later ktorá trvá ďalších 2000 rokov. changes men, Mení ľudí, changes women. mení ženy. Why? Prečo? Because he is the Son of God. Pretože je Boží syn. The Son of God with power. Pretože je Boží syn, ktorý má moc. And I'll tell you something. Poviem vám niečo. When do I see the power of God? Kde som videl Božiu moc? I see the power of God when I talk about Jesus. Vidím prejavy Božej moci vtedy, keď hovorím o Ježišovi. Every time I talk about Jesus, Vždy, keď hovorím o Ježišovi. he confirms. On potvrdzuje svoje Miracles slovo tým, že sa dejú zázraky. And when I was in your prison, Keď som bol vo vašom väzení, and I know there are some here who had relatives in Pancrats or in Bori, a viem, že niektorí spomedzi vás ste mali tiež príbuzní, ktorí boli v tých väzeniach. I was going on preaching the gospel, Kázal som evanjelium and there were two things. a diali sa dve veci. Firstly, I learned to love those men. Ponajprv som sa dozvedal veci, som sa učil o And týchto it will ľuďoch. probably surprise you when I say, A môže byť vás prekvapuje, čo vravím. the love that I have for Slovakia, Tá láska, ktorú mám voči Slovensku, the reason I'm here today dôvod, prečo som tu dnes, is because of the men that were in the prison with me. je to kvôli mužovi, ktorý bol so mnou vo väzení. My best friend was a murderer. Môj najlepší priateľ bol vrahom. I was with drug smugglers, Bol som tam spolu s pašerákmi drog every kind of criminal, a z každého druhu zločinov. and of course political A prisoners. samozrejme boli tam aj politickí väzni. But they didn't put me with the political Ale prisoners. oni ma nedali k politickým väzňom. They put me with the murderers and the drug smugglers. Dali ma radšej medzi vrahov a pašerákov drog. But I saw the power of God Ale videl som Božiu moc, because I saw those men differently. pretože som videl týchto mužov z iného pohľadu. And the reason that I love sinners, A dôvod, prečo milujem hriešnikov, because I saw those men, preto je ten, že som videl tých mužov every one of them was somebody's husband, a videl som, že každý z nich je niečí manžel, somebody's brother, niečí brat, somebody's son. niečí syn. And I saw them as hurting men A vnímal som ich ako zranených ľudí, who needed the love of God. ktorí potrebovali Božiu lásku. And I told them of the love of God. A ja som im rozprával o Božej láske. But I needed to prove the power of God. Ale potreboval som, aby bola Božia moc potvrdená medzi nimi. Now, I should have stayed in that prison for 5 years, maybe 10 years. Mal som zostať v tom väzení 5, môže byť 10 rokov. But I determined to prove the power of God to those men here. Rozhodol som sa, že budem hľadať dôkaz Božej moci medzi tými väzňami. And I began to pray my way out of the prison. A začal som sa modliť, aby som bol prepustený z väzenia. And it's a big miracle. O veľký zázrak. Because God answered my prayer.
A pretože Boh odpovedal na moju modlitbu. And after only 1 year, Počas roka no, they did not open the prison doors and let me out. Neotvorili sa dvere väzenia, nebol som prepustený. The miracle is this. Zázrak je v tom, After 1 year, že po roku God, in answer to prayer, Boh, ktorý odpoveda na modlitby, sent the British Prime Minister, poslal britského ministerského predsedu, who flew to Czechoslovakia ktorý prišiel do Československa, priletel do and came Československa to release me from the prison. a prišiel, aby som bol prepustený z väzenia. And I flew home with the British Prime A ja Minister. som letel domov s britským ministerským predsedom. But you see, that's the power of God. Viete, takáto je Božia moc. You see, the whole thing is this, to demonstrate the power of God. Viete, celá vec spočívala v tom, aby bola prejavená, potvrdená Božia moc. And this is the Bible. A toto je Biblia. I said the four Gospels are about the life of Jesus. Hovoril som, že tie 4 evanielia sú o Božej láske. The remaining books in the New Testament A tie zostávajúce knihy Novej zmluvy are the demonstration of what men did in the name of Jesus. je dôkazom toho, čo ľudia robili v Ježišovom mene. It's the story of living men Je to príbeh žijúcich ľudí, who knew Jesus, ktorí poznali Ježiša and by the power of his name, a v moci jeho mena they preached a message of deliverance. kázali posolstvo They vyslobodenia, healed the sick. uzdravovali They chorých, raised the dead. kriesili mŕtvych As the demonstration ako prejav, of demonstráciu the power in Jesus' name. moci, ktorá je v Ježišovom mene. And I believe what God has called me to do, A verím, že to, čo Boh chce, aby som i ja robil, wherever I go, kamkoľvek idem, God has called me Boh ma povolal, to demonstrate the power of Jesus, aby som demonstroval Ježišovú moc, to prove that Jesus is alive, aby som potvrdzoval to, že Ježiš je that živý, God loves the sinner. že Ježiš Boh miluje This hriešníkov. is the most powerful news in the world. A toto je tá najmocnejšia správa vo svete. God so loved you. Boh tak miluje God teba, so loved you. Tak miloval teba, He sent his son down to earth. poslal svojho syna dole do tohto sveta. They put Jesus in a prison. Aj Ježiša uväznili. Now, because of my time in prison here, A kvôli tomu môjmu času vo väzení I learned to love you som sa naučil milovať vás. because I lived with you. Pretože som žil medzi vami. I lived with some of your family. Žil som s niektorými ľuďmi, ktorí môžu byť vašou rodinou. And I did not see those men as they were in my prison. A ja som sa nedíval na tých mužov v tom stave, ako oni boli vo väzení. I saw them as God sees them. Hľadel som na nich Božím pohľadom. I saw the potential. Ja som videl ten potenciál, What God could do with those men. čo Boh môže urobiť s týmito mužmi. And God looks at you today. A Boh sa díva aj na vás dnes. He sees, He loves you. On na vás hľadí a miluje vás. Because Jesus lived on earth. Pretože Ježiš žil na zemi. He came to love you. Prišiel, aby To prejavil deliver lásku you. voči vám. He came to die for you. Prišiel, aby zomrel za And the vás. Bible says, Tak to vraví Biblia. this is the greatest love in the world. To je tá najväčšia láska vo svete. That a man will love you enough to die in your place. Keď niekto je ochotný zomrieť na miesto He died niekoho. to take the punishment of your sin On zomrel a zobral na seba trest za tvoj hriech, and bring you back into a relationship with God. aby ťa priviedol naspäť do vzťahu s Bohom. But you see, it's not enough to know about him. Ale viete, to nie je dosť iba vedieť o ňom. It's to know him personally. Potrebujeme ho poznať osobne. I know Jesus. Poznám Ježiša. I remember many years ago I was in New York Spomínam si, pred mnohými rokmi som bol v New Yorku. and I was in a drug rehabilitation center. Bol som tam v liečebni pre drogovo závislých. And I was going round seeing these boys A videl som tam tých
pacientov, chlapov. And in those days they did cold turkey. They came out the hard way. A oni naozaj prešli ťažkú cestu. And one of those young drug addicts had written on the wall. A jeden z tých mladých drogovo závislých And do you know what he wrote? napísal na stenu, viete, čo napísal? This is a drug addict. Drogovo závislý. And he wrote these words. A napísal slova. I know Jesus is alive Ja viem, že Ježiš je živý, because I talked with him this morning. pretože som s ním dnes ráno rozprával. I want to talk to you about one of my books, and it's called God is Your Father and You Are His. You know, the important thing in our life is relationships. And I believe everybody needs a father. And that's why when Jesus came to explain who God is, the only way he could really explain the relationship that you and I can have with God is he's not just God, he's Father. And I want to show you in this book how you can know God as a father. And this is so important. I want to send this booklet to you. And if you just write and make a donation of however small it is, just communicate with us and I'll send you this booklet totally free of charge. God is your father and I want him to become yours. And that can happen when you read this book. Please send to me now. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost 500,000 people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program